uwahoze ari minisitiri asanga Kongo ikwiriye gutera u Rwanda. Kuwa gatandatu ejo bundi tariki ya 7 Werurwe uwahoze ari minisitiri wa Kongo akaba n'umunyapolitiki witwa Steve Mbikayi yashyize ahagaragara icyo yise carte blanche numero 191 ku rubuga rwe rwa X asaba ko Repubulika Demokarasi ya Kongo ishaka igisubizo gifatika ku Rwanda. Muri inyandiko yiswe mu guhangana n'u Rwanda igitero ni ngombwa, ko yabyise yihaye umutwe ugira uti mu guhangana n'u Rwanda igitero ni ngombwa. Uyu munyapolitiki yagize icyo avuga ku ijambo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yerutse kugeza ku bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda bakorera i Kigali, nk'uko Mbikayi yabitangaza ngo iri jambo rigizwe n'ubushotoranyi kuri Kinshasa ndetse no ku muryango mpuzamahanga. Mbikayi avuga ko nyuma yo kwemeranya ku gitutu mpuzamahanga kuvana ingabo ku butaka bwa Kongo, ngo umuyobozi w'u Rwanda yabe yongera gushinja Kinshasa kuba yarananiwe gusenya inyeshyamba za FDLR. Agira ati nyuma yo kwemeranya kubera igitutu cy'ibihano bya Amerika cyo gukura ingabo ze ku butaka bwa Kongo, Perezida w'u Rwanda yahinduye imitekerereze. Steve Mbikayi akomeza agira ati araturirimbira ya ndirimbo ishaje, inshingano zahawe Kinshasa zo gusenya FDLR. Abati ibyo birashaje. Mu nyandiko y'umunyapolitiki avuga ko ibihano no kwimwa visa byasabwe n'abayifatanyabikorwa b'Iburengerazuba bidahagije kugira ngo ibintu bihinduke. Akaba yabishimangiye agira ati mu guhangana n'iki kibazo ibihano byatangajwe ndetse no guhagarika visa ntibihagije, igihe kirageze cyo gusubiriza ku kibuga Kagame ashobora kumva no kubaha icy'ingufu. Uyu munyapolitiki yongereye ku bandi banyapolitiki n'abayobozi ba Kongo barimo Perezida Tshisekedi ubwe bakomeje kugaragaza inyota yo gushaka gutera u Rwanda no gukuraho ubuyobozi bwarwo banyuze mu nzira zose zishoboka, harimo no gukoresha FDLR, umutwe washinzwe n'abase bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Inkuru nyisomye ku cyamakurubwiza.com. Aha ni no batwiye ko FARDC. Abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye, ubundi nzibahereze WhatsApp uri kubona kuri screen yawe. Abantu mutabonye video y'uyu Murundi kazi, abantu mutabonye video y'umuramyi, abantu mutabonye video za Baritazari, abantu mutabonye video za Emeline, abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana, abantu mutabonye video ya Diane kabisa. Izo video zose ndazifite. Abantu mutabonye video y'uriya mu Minisitiri w'Urubyiruko muri Uganda, umva n'izindi video nyine munsi z'abastari nk'uyu Murundi kazi, nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona, nawe video irahari. Izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 07934417 ubundi nziguhereze tu, ubundi ukande subscribe, ubundi turye shorts go duhurire kuri WhatsApp kabisundi ngutemo. Yasutse imvura y'amase y'ibisasu biremereye cyane ahitwa Iminembwe. Abatwa ko mu ijoro rya tariki ya 7 rishira tariki ya 8 Werurwe ingabo z'ibiro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zatangije ibitero bikomeye cyane bya bombe bikabije byibasiye uduce dutuwe cyane twa Kakenke, Kalingi ndetse n'andi hakikije Iminembwe. Ibyo bitero byakozwe hakoreshejwe drone za kamikaze ngo byibasira uduce turimo abasivili n'imitungo yabo nk'uko bigaragara mu itangazo ryasohowe na AFC 23. Hanyuma kandi kuri cyumweru tariki ya 8 Werurwe agana saa 11 n'igice za mu gitondo igikorwa cyo gutera ibisasu cyakaje umurego kibanda cyane cyane kuri Kalingi no mu nkengero zaho, aho ibitero bikomeje kubiba icyoba ndetse no guhitana abantu bagiye batandukanye. Ikinyamakuru Kigali Today cyatujyanye muri Central Africa kitubwira ko ingabo z'u Rwanda zifatanije n'abaturage ba Bosembele mu gikorwa cy'umuganda, nk'uko mbibona kuri iki kinyamakuru rero, aho bagira bati ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro bw'umuryango w'abibumbye MINUSCA zitabira igikorwa cy'umuganda mu gace ka Bosembele, aho zifatanije n'abahatuye mu gukora isuku. Igikorwa cyateguwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Bosembele kikaba cyaribanze gusukura iki isoko rya Bosembele, harimo gukusanya no gushyira ahabugenewe imyanda yari imaze igihe iharunze. Ni umuganda witabiriwe n'abayobozi b'inzego z'ibanze barimo umunyamabanga mukuru wa sous-prefecture ya Bosembele Madame Kozimongo Georgette, umuyobozi w'akarere ka Bosembele Semungubo Aristide, ndetse n'umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda ziri hariya muri buriya butumwa Colonel Laurent Kalisa Munana. Ni ikinyamakuru Kigali Today cyanditse iyi nkuru. Hanyuma ikinyamakuru Imvaho Nshya kiratubwira ko mu karere ka Kicukiro abagore bagaragaza ko kimwe mu bisenya ingo ari ibigare.
twasimbujya kuri ikinyamakuru kareba byinshi byagiye bivugwa nyine ngo ni mu gihe hizizwaga umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore ndetse n'umukobwa, umunsi w'abari n'abategarugori. Bavuze ko ibintu by'ibigare bisenya kabisa kandi ko bishobora gushuka abantu gahunda bari bafite z'ingo zabo ntizigende neza. Aya makuru yasohotse mu bitangazamakuru bitandukanye, reka tube tuyahiniye ahangaha. Nkwizeza ko ku munsi w'ejo tuzongera tukabisubukura tukareba n'ibindi byinshi, ariko ko amasaha agenda yigira imbere wagenda ufungura ibinyamakuru ko inkuru zigenda zisukiranya, ukagenda ucishamo amaso. Rero ngushimira cyane we twabanye, mushimira bwije Nkusi Maxime aba yatubaye hafi kujya gatanu kuri gatanu amajwi n'amashusho bikugereho, ariko nanakubwira ko uwitwa Nkurunziza Jean Baptiste yamaze gusesekara ahangaha kugira ngo atugeze amakuru ku buryo burambuye. N'amakuru abategura na bagenzi bacu mu ishami ry'amakuru. Hanyuma nyuma y'ini topic nizera ko ukomeza kurya kanovera kugira ngo ukomeze wubake umubiri wawe, uyubakira icyizere cy'umunsi. Umwana niba agiye kwiga umuhe rwose aryeho, aze kugaruka agifite morale ameze neza cyane. Akanovera.